2. maj 2021. godine, nalazimo se na Adi Ciganliji, sa nama u društvu Nikola, solo gitara. Druga do druga, od drage do drage, od grada do grada provodim je. Rasutu komade, vezan samo pjesmom, sebi i životu tražim smisao ili je. Sa mukom pod rukom tražim nadu u padu, a gađa me aplauz i gađa me smijeh. Ponekad mislim na ono vrijeme, svi računi kad se svode i kad sunce mirno zaspi, kad presahnu moje vode, da ću morati i ja stati, možda negdje u kafani, uzalud ću pjesmom zvati, da se vrate oni dani. Druga do druga, od drage do drage, od grada do grada provodim je. Druga do druga, od drage do drage, od grada do grada provodim je. Druga do druga, od drage do drage, od grada do grada provodim je. Rasutu komade, vezan samo pjesmom, sebi i životu tražim smisao ili je. Nekad mislim na ono vrijeme, svi računi kad se svode i kad sunce mirno zaspi, kad presahnu moje vode, pa ću morati i ja stati, možda negdje u kafani, uzalud ću pjesmom zvati, da se vrate oni dani. Od druga do druga, od drage do drage, od grada do grada provodim vijek. Od druga do druga, od drage do drage, od grada do grada provodim vijek. Nikola, puno hvala. Veliki pozdrav sa Ade Ciganlije, Slobodan Boki Ćirković.